Aduh kena. Oh, tolos katebun ngari ya. Oh, hindi aja. Cek aso na dengar ko. Tengah nga sa potong ko ya. Aduh. Nabi magdambi ke kandi. Oh, bebe. Kandi ke kandi. Dalam po. Ya, nga orang dikit nanti. Koros deh. Meni kan itu ulang nanti. Serbuk kabin ni ko na re ngarudong bro. Re patanga re. Wah. Nabi ambil ke kandi, lempo bi. Nabi. Aso. Tertib apa? Aduh. Kenyang be. Lempo. Dah, dia lain aku ya. Poros ni kali tu orang. Ni dua pikir deh be. Ni berat ke bini deh, ni dia emang. Tak ngare gitu. Ya bah, tak tahu si benda juga kangen kita kok. Ngaruh kayak. Bo, kak. Wah, kenteng bocor bi melolo siapa kan iri ya? Iya deh. Kentai pa, kentai po lempung. Masa lebur pa. Wah, anu bocor. Iya. Ya, iya, makanya mbi po. Kiso Bi ngaso melolo siapa kan ni? Wah, kenteng bocor. Abo, iya marin ku. kasa. Ada ante. Abo, Iya maju. maju, desa. Oh, iya maju. Oh. Kimchi antap tak tahu orang so kasom deh. Oh. Iya mah, bocor kenteng. Oh. Mana di Lima. mana? Ruah. Iya maju. Oh, berdua. Ini dia. Iya. Wandel le potong ngaruh. Iya mah, ayo. Maju. Lagi bak kudu. Pagi bican dan wa tahu potong kok diberi kerbel bayi. Kasih lagi bak Iya, aku. iya kok ngalah ya? Iya. Ya. Deh. Harian dan. Ya keropos ngare mentai kerbel lah nyaman deh jo. Jare. Ya lebih kerbel. Kuire apa? Tak kerbel deh, tak nyaman dia labur badan. Dek, di mana bangun dek? Entai kerbel bah potong bilang ke. Ya. Ya, bagona. Mabit ku. Iya, turungan anu are di sana. Iya sih bagus. Bagna. Ba iya, wah preng makala dek ku. Robe kerbel ya. Iya lah, udah ya. Laun dek. Maga, segala ga. Iya jo ku. Iya. Iya re sekerbel lah ku. Lah berian kesanggul nembu re ku. Ya, Kak. Iya deh iya. Tolong nih sambil ku. Di soleha. Nah, mau ngaji soleha. Mundong gedong lolo. Positif kok. Tangning cekut. Kurang masuk. Ngarela nyaman lah. Gak cekis nyaman marin lah. Ipa je kelamara. Duh, kah. Udah dorem deh. Entah kerbel ada, bah. Gede. Apa di mar ya? Jadi nak deh gede. Tolong nanti kok. Iya deh iya. Tak tolong parah. Aduh, kah. Iya nak, duh. Cek larat deh tuh. Nak. Iya. Nak. Duh, kah. Mbulu. Ben tepang anu, tepang marukan ngare kok melarat aku tebak aja lo apa tabak rongem. Ben deh be, lagi kopi kok seseleng ro. Mun lebih guring narola. Male semangat lah kok. Iya. Iya, kok nganu dulu ya? Jadi kok seseleng ya. Iya, panyaman lagi kok ya? Iya, betul. Dai mun bini perhatian ya soleha ungku bini deh. Tepah kok derem mereka. Aduh. Dek. Duh. Dek, tolong dek. Duh. Mau bengkok sih terjepit deh. Duh. Derem mereka dek.
Tolong, Dek. Dek. Aduh, lebaran deh gue sih keluar gue. Tolong, Dek. Aduh, tolong kacem ngale gue. Aduh, balang gue. Tolong gue, Dek.